jaartiin bareedduu natti qabdu akkanii fuuldura rabbii kan dhaabbachuu asintiin obbolee waaqayyo islaamaa bareedinni jaartii keessa akkanii isin shawwanne irratti akka rabbiin raafanne fuudheetti obbolee waaqayyo akka rabbiin raafanne wallaahi maaliif akka rabbii keenya taa'ee raafanne obbolee waaqayyo shamarran keenya wallaahi jaarsa bareedaa akka leettanii akkanii fi rabbiin daganne obbolee waaqayyo islaamaa akka rabbiin raafanne beekte akka rabbiin raafanne maaliin akka rabbiin raafachiisu horii qabdu horii ati qabdu san qabeenya ati qabdu san akka rabbiin raafachiisu hedduu keenyaatu guyyaa guutummaa ati haftu jira fuulli isaa immoo imeejiin fuula isaatii badiin isaa wajjin footoo haamtee kan ibra galchuu dabbalee bakka yana islaamaa tuubuu ilallaahi gama rabbi subhaanahu wa ta'aalaa maal jedha yaa ayyuha alladhiina aamanuu istajiibuu lillaahi وللرسول يا رب سبحانه وتعالى يا ورنت يا منسان أبو أنا فوالا جي إيقتي إرقما يا فوالا دعاكو ويتني بسيجاما أولا يا رب سبحانه وتعالى لما يحييكم وما كنت جراج كبتسانين حال ما كنت جراج كبتسانين ربي غتوال وعلموا أن الله أمو بيغاجي يوني بيامن سربي أواجه لدن ربي نسيجامي يا من ربي وأواج جدا يمول بين المرء وقلبه ربي سبحانه وتعالى كرجع جدو وبرجاتي بقلبي سا جدو حاجة بكا ربي سبحانه وتعالى مالجا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ولا تولوا يا رب سبحانه وتعالى يا إنسان النجا من سن أبو قالين يقول أجا قالي إرقم عنه وسوق عليه يدقيسني وسوق عليه كمار بيدقيسني غرن بينا جا جتني غرن بينا جا وأنتم تسمعون صوت بيدقيسني مال جا أن ما نجاي من المن ما غلطوا أني في الدنيا رهبو إني الدنيا يلبيكم من كل ما في سبورة ما تمو كنا نجاي بيجو بلي بقى الإسلام إنت أنسى مال جا عندك كيسان نجاي بيجي إيران نجاي بيجو لما إيرانيا جاي وجه حنيف قامت المسجد النبين ويتني في الندي فوني مسجد بنير الصلاة إذا خناك أفكان أجايب تجيب بلي وقيا نجلا إذا سه مزمال أن ألال من أجايب تجيب بلي وقيا نجلا شمرن توسو جدو ستردين توسو جدو تبركاين فقابا جدو دخمراني ستردي أولا سنتنا أجايب تجيب بلي وقيا نجلا والله وان بين بودوس وان خارا بيتك زين الجمبر لما بر الدنيا اخرام دي رب العالمين الزمان لما الدنيا ورقا بر بتاج خوتا جي دي ما تو نياتا ويتو رقات دي بس اي جرا سعيد بن عامر الجميع دانيا سان كي ساني تو امه هي جيسا هو جگہ بدورگا بیٹے دے امت ہے یہ سوال جو ہے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد إخوة الإيمان والإسلام وبلغوا الإسلام إن شاء الله تعالى رانتني ربي فده gorsi kanya khawli lallu la tansaw af'alukum ja dalagaan teessan isin dagini ja dalagaan isin dalagaan jirtan akkani fi gama rabbi deebuu raa isin deyne obboleewwan keenya islaamaa akkanii fi isin deyne deettu obboleewwan keenya saniifuu akkanii fi dalagaa dalagu jirru akkani rabbi hin deyne maaliif jennaan رب سبحانه وتعالى مالجه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير أكد رب سبحانه
سبحانه وتعالى أبو المال والبنون أبو الماني في حورين الدنيا في الماني بريدني الدنيا يا رب سبحانه وتعالى بريدني الدنيا إسني شهود رب سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات أمو قارين حفتو تاتي ربي خير سنتيا ربي خير سنتات راجع قارين حفتو تاتي سلمان النان جنة بلي وقتnya Islam وان قاري ولا إذا قارين سن ربي خير سنتيا سني بلي وقتnya Islam الدنيا تون فايا ملي بلي وقتnya Islam فايا أكني في إرّا دلقنا جنة أركنو في ملي أكني في أسرة جرائنه ربي ولا له في مدي مالك النان وعلم أنما الحياة الدنيا على ابن ولها وجرب سبحانه وتعالى أبو بيخ يا أمتا اسم بيخ جبر جيو الدنيا تون أكتب جولتي في أكتب نوكتا جرب سبحانه وتعالى ستة بات بلي وكنا كإسلاما سنيفو بلي وكنا كإسلاما أكني في هندقن بلي وكنا جمرك بيديبورا جمرك بيخنا ديبنه ibadah biturakan ini dengan boleh wongkanya Islama. Arrat na heddu kanya rabbi kanya rafanne hoji harga kanya shagal de. Sanifa boleh wongkanya kari inshallah nabi ka. Akani aljiru tanya ne tarabbi inshallah le. Akani boleh wongkanya Islama. Adunya tinya ne kani bi warabbi indagan. Boleh wongkanya sini shawadi adunya nama shawadi. Mari patunya naman rojaba me atam shawadi unde. Akan iba boleh wongkanya adunya duba. Inshallah boleh saya Islama. Ajaran ada cibaret tu kabda, dah cibaret tu kabdan sejawati fuldera bitra, Rabbi khayat tura, dah cibaret tu boleh nanti kabdan sejawati nak boleh makan yang Islam. Ajaran tak limbat tu kabda, limban tu nanti boleh mereka kabdan, boleh makan yang Islam akan Rabbi khayat tura sendiri. Ni rumah mereka boleh makan yang Islam. Shanying gara-gara beret tu nanti kabda dapat jurab. Taati ol kaayate irto kani fuldira biretra sindai na boleh wakanya Islam. Akani sindai na tuna kani sisha wana boleh wakanya Islam. Jartin bare tuna sikam tu. Akani fuldira biretra putra sindai na boleh wakanya Islam. Bare tini jarti kaita kani sisha wana irat bakara binra panne. Fude te boleh wakanya kara binra panne wallahi malif. Akara biretra taira panne boleh wakanya Islam. Yaad lagay sa kanya duba kanya fuldera piwan dapat udem tu indagamin kanan kasi duba ya shamarran kenya wallahi jar sabarida kanne tani akani fira bindagan na bale wakanya Islama akara pinirram panne malakan arka ka ba malak hedu ka bete akara pinirram panne malalis akara bisirram panne hori ati kap san abenya ati kap san akara bisirram panne na bale wakanya Islama Rabbi khayti bigala galti Rabbi simkanne bigala galti boleh wakanya Islam akali khanal duba Rabbi khayti yara panne boleh wakai wonni adda qabenya tikab ilman babbaridan janjaba tikab akani boleh wakanya Islam Rabbi rasindagi akara bisira fachimne ilman baridan kanke ilman jabahum naqab boleh wakanya akara bisira fachimne boleh wakanya katani indagam nasinja malah binara hai tu kanya dagam में जिरवा या खानादिन ilmanin dagam na boleh wakanya Islam abe nyangkat ka kamu shawadam ne ber ori hangkat ka ne jiru sane shawadam ne boleh wakanya Islam akan ibu sane indagam ne dam so boleh wakanya Islam adunya hangkat ka kabdu na boleh wakanya Islam ka brasin deine gabarab bi khaito badigi adhim bai to ammo mal de imam sidoko guyakun waita bari unda lallabada kullu maja ana shadid jawiyakun ani guya hare tinja ani guya hare tinja guyumman dihe bari hu kasara bari hun mal tinja bar an guya hare ana amaluka shahidun Andalagat etret ragam bufta sinja boleh wakanya Islam. Dalagat etret ragam bufta sinja. Hedu kanya tu kuya butu mas yang tu jira. Fully samo imagine fully saat
fi badin isa wajin foto hamte khayu ragal ji dobale wa kay islama tubu ila allah ga rabbi kanya ajibinu obale wa kanya tikko guddo sin kabde si shawadin horin tikko kabde kay sin je akas sin daine wallahi horin sin kabde obale wa kanya kasin dine ya sarab ya wada ya misir ga rabbi ya wada obale wa kanya islama ya misrab bin samitur bal ihyam ya ibadi ya rabbuka ya ihyam awada ya misir kama rabbi guyus ihyam awada bale wakanya islama rabbi subhanahu wa ta'ala malja ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasul ya rabbi subhanahu wa ta'ala ya warinat ya mantan abu ana fawada je egasi ergama khiyam awada da إذا دعاكم ويتني بسياما أود يا رب سبحانه وتعالى لما يحييكم وما في سجراج شفت سنين حال ما في سجراج فم سنين ربي غير ورسيا إتعاسي ما يدبعينون وعلموا أن الله أمو بحاجة يوني بيا من سربي أواجه جدا ربي نسيامي يا من سربي أواجه جدا يقول بين المرء وقلبي رب سبحانه وتعالى كرجه جدو برچاتی بھی قلبی سا جدو حاجه بکا نگار داجه يوني بيا مسرب بي خير گمار بي واجي در بلي وقي اسلاما وانه اليه تحشرون وبلي وقي او مسخينا دي مسخينا گو ميسادي بيغا والله او مسخينا گو ميسادي وان فين تدوس وان فين يو بنس وبلي وقي دي مسخينا گو ميسادي سيفو اكيا مسرب بي اواتن يا من سير كما ربي أكنيف أواتا أبلي وكني كوريا رانت نسيتها كون رجعي سيرك بوتابيا أصور رجعي سني كل جتني ديميا يا من ربي أواتا رب سبحانه وتعالى مالجا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا رب سبحانه وتعالى يا إنسان النتي أمنتن أبو قالي يقول أجا قالي إرقم ربي قراجة ولا تولوا عنه وصو قالي ينقيسني وصو قالي إرقم ربي نقيسني قرن قينا جابر شرجتني قرن قينا جا وأنتم تسمعون وصو نقيسني قرآن وصو قرآن نقيسني وصو قرآن نقو يا من سخيا ويا من إرقم ربي أكوان نقيتي يا رب سبحانه وتعالى أران ترخمي خينياتو للذي سويت دوسو نقو خرا الدنيا سادية مجير أبلي سو تبيه قبض الدنيا أجبر بوزنا رب ما قبابي الدنيا أتردي امتنا ربي ذرق قبب بس يخنا اللي ربي ذرق قبب بلي وقيا كسلاما سنفيو قم ربي خينيا عدي منو أكني في وانتكو قبضين أكني في والله ربي راين دقم دردرم ما تلا أتكني من دقم لخدو أكوان انتو تسبقاتين خي انتو رسنتين فقاتين أنشو أول سنتين تتبتي حالا مناتي بدول لول إمبا بشنتين جراجون والله أكني ستين تبتي نبالي وقيا كسلاما أكوان جراجة زلالم أكسما جراجة ستين فقاتين وبالي وقيا قمر بيهادي منو يا شباب بكيا قمر بيهانيا هادي منو والله يقول يا أخي سندر القمان تيون رافورم تو جراجة وصو جال تنوصو انتين جنة أمو يا مسرب يا واجو ديدن يوني في نفتني يا مسرب يا واجو ديدن والله غافر ربي يا مسي صادر كي نسيفون فوتا يا مسطورا يو ديدن يا مسدر كي دفع سيفون فوتا بلي وكان رسابا إنه هو الموت إيه سندوا بيها أتران تنخوتو مزيد خوصي جان ديدن إبادة خوتو وري ويدا سنجان ديدن أمو درك ما خيدتين دركي رسون جالتين وصوصي بنتين والله فلا مدير تابع مالجا صحابي لقدم بلي وكان يكسلاما سلمان الفارس مالجا أن ما نجايب جلمان ما غلطوا خليفة الدنيا ريبو إني الدنيا يلفيقا من أقول موت يسبور ميت أمو يسير دي مجرني والله الدنيا تنعجايب جلمان وكان يكسلاما إنت أنسي مالجا أنت كيسان أجايب وجه إيران أجايب وجه لما إيران أجايب وجه خنيف غافة جرو مسجد النبين ويتني في الندي فوني مسجد النبين الصلاة
إذا كانت أكان أجايب سجب لي وقيا كإسلام سلمان الفارسين إنتهى مزمالك أن ألا تون أجايب سجب لي وقيا كإسلام شمرا توصل جتو ستردين وصل جتو تفرقين تقافي سندو دي خفراني سترني أولا سنتون أجايب سجب لي وقيا كإسلام والله وان فين قونوس وان فين قوتوس وان كارا في سكنجيرو بيقبل وقيا كإسلام sanifu akan ini dagam nanggati kara abdu adunya nanggati ko ita diyan tuntun obbele wakaya kasna ma syukun khishi khay furtajun ma frabiraj bagayza hanguma kabenyar kajayam tun ma frabiraji rabbira bagayam hanguma gudajayam tun murinte ma frabira bagayam obbele wakaya kasna ma barsida hanguma kabenyar katun rabbi kadi badiya chobda hangga kana dullo ma diam tun rabbi kadi badiya chobda dubara antane hedun ke bole mo kaya islama woitani umalla ga wat ka shor kade wallahi ibadan go tijam dur bole mo kaya islama malik jannan lam tisan duba akhirana dunya bi de ber akhira ruguet al dunya bi de bole mo kaya islama al dunya dum tu gad galodan bole mo kaya islama sani bu mal tu bajza زاخه جرورا خابne bale wakanya gamar bi khanya to ba de bilu ammo tabiu qabdan tadagaw qabdan bale wakanya islama way tanifin gara halate ayte ti kaisat fon shilcho thate bishan shay rabbi siume ega sibo daruye ya hube bale wakanya malaika wa afusin amde bir shaban sira shaban wa afusin amde bir ajin bay tumale ajallige qaataroon te shaabaan sidhaamte guyyaa ta'e irraa qaabte bale wakkeen guyyaa ati addunyaa dara buute irraa isaaf jirtaa bee hanga san deemuudhaaf irraa isaa deemu jirtaa bee bale wakkeen islaama saniif bale wakkeen shaabaan nuuf dhaame kanuma guyyaa haala garaa kan jiru sani hin jijjiiramne beeka ammoo nuutu itti deemu jira malee inni ammoo taa'ee nu eegu jira bale wakkeen islaama sanifu akan ini meyo qabdi yero qabdalin saabal qabna alhamdulillah saab qabdu bale wakaya islama gamar rabbi kanya kadib wallahi gamar rabbi kanya kadib bale wakaya islama wonne ti ko nas arka itno kasini shaw wonne bale wakaya islama wonne ti ko nas yalla itno kadib isini shaw wonne bale wakaya islama adunya urati akhiram ta khamar matata bar irayatun jaine jumbar nama bar adunya akhiram dia di berbalik wakanya keselama nama adunya akhiram dia deh ya orang amanti Islam abi aku tuh bang ati amanti Islam beda beda makan ke amanti Islam ammo din Islam sentir agar kalte biya kati warat min dole lagi fatten wan ergama rabbi alayhi salatu wassalam dole lagi fatten duba ati malu dira jadi bisa balik sakai oso iso kera jirtu guyaan ke ingenya akka wallahi gamar rabbi de malik jannan yo oso kan jirtu e gadi rabbi wani de dabate yo gaira de mitad oso di gamay sa tin devin yo qatron guya ke di gaise yo tu rabbi subhanahu wa ta'ala gawa kiamal sinja la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum sinja rabbi subhanahu wa ta'ala wallahi arrata dibdin wa sinja rabbi subhanahu wa ta'ala arrata nabirat dewata kaini mati si rabbi subhanahu wa ta'ala malik jannan qad kafartum atbardu masani kafartu yanduba ba'da imanikum ega amante boda ega imanin se ne boda ega hadis rabbi lage bate boda dach rabbi hadis ergama rabbi alayhi salatu wassalam ega lage bate boda adi kafarte wallahi qulin takalle si wingin jaduba obbale wakkenya amanti islam ayatun wallahi amanti akasin gitu biya gao mata kan arran tane heddu namati amanti sene raji jitu jira sene tu mila khaye raji bu jira duba jiran jake timmal yadde me wallahi jirun te di pura biya yo kabenya ka bates yo ilman heddu ka bates yo hada mana baretu ka bates wallahi jirenya khaira qur'an islam majid islamna sente radimian malik jannan جرب يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فكذلك اليوم تنسى يا رب سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري وإن نمتجا أمنتي تجرى غلغلة نمتجا قرآن ربي تجرى غلغلة ذكري سارة نمتجا خرائسة غلغلة فإن له معيشة ضنكا والله يجيون رب ونساب تاتي يا رب جروني بو جيورا قودا انتس قبا وير مهنداو الدنيا تقبلي وقيا كسلاما الدنيا تقبل نقبلي وقيا كسلاما ويقرا غتيدا يو بيد مسكين ما سيبنا يو قبني قباتي المانس يمن كجله والله راهان غرت يجيبو مالي غافك يا مامو ونحشره يوم القيامة أعمى والله يسعد ربي بلاغ وليس خامنا جابر بلاغ وليس خامنا ويتنمتهم بلاتي غافك يا مال باقي مالجا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا جان سيا ربي غيا غافا الدنيا رجلو غافا قبري كسين اللي إيان نما أركتوري إيان نمان قبا مالي بلان غوتي نخافتا جان قبرتهم ديب سارك قرام دبا ويتا يا ربي مالي بلان غوتي نخافتا غافا الدنيا جيو إيان قبا ويتا جاون رب سبحانه وتعالى جواب دي بساق ربي دي بساق قوم سخناف دبا سخناف دبا مال جان قال كذلك أتتك آياتنا أكد رب سبحانه وتعالى أبو تبين دبا جان أنت غافا الدنيا جرتو أنا كأي ستدمني سنجر رب سبحانه وتعالى دمني جان أبو قوائي ربي ستدمني جنج ربي جنجر كما ربي ستدمني خوتا أگر مسجدہ دی ماجو ستدمني قوائي ربي سلطين کرامني كرامي دي يا رب سبحانه وتعالى دبادي قابضا فنسيتها قرآن خيسا ججا خيسا لفت إفت رب سبحانه وتعالى جان لفت إفت إتنو جنة سنيف وآتي سبحانه الدنيا رب إفت فكذلك اليوم تنسى نتيل أكسمت عذاب غير سكيننا جان دبرانتا أكما لقافة الدنيا رجلت لفت إفتت نتيل سكيننا يا رب سبحانه وتعالى بك أول كفلتها أتيران تأسلت ibadah yang gotu akawan nama gotu kaya tidak boleh ukia keselama ilmu nama ada itu mau gambar ibadah rakyat akawan nama ilmu nama gotu itu wallahi mata hai gotu itu aja Rabbi gafak ya ma azab qas diza arran tan ibadah Rabbi lebat diftan yo arran tan Rabbi lebat diftan wallahi isi bisa dia ka juga isi nak boleh ukia keselama nama dunia gure akhirat pe tumantane mes yada kasih ma غربات كوجرا خليفة كم جارين رجل اشترى الآخرة خليفة آخرة بيت الدنيا ده خال الدنيا غربة آخرة بيت الدنيا ولا سلامة أرانت أنا بدي بر أرشيوات كم بركة لا بردين را لكن أفراتا بر بلي وقيا كسلامة كين سلامة دين كر لا بر صلاة جلو أرشي بابي جبر برجع رامي كر لا بر Sejarah itu kalau lu coba boleh ngomong selama sejarah petang itu, boleh ngomong je wallahi tumuran di kampung. Mari tentang galma kanya dia boleh ngomong selama. Bekat dia akhirat ya Rabbi sinabi itu boleh ngomong. Akhirat ya Rabbi kami semua desa itu pak. Gandar ragali kamne, gandar laga turing jirre, hanggar katanya cuma le. Yo asal teraga tak nyata, yo asal teraga tidak mau azab nyata. Ya subhanallah, Rabbi kan ajar bapak. Boleh ngomongnya bekat dia dan biar. भी दुनिया बड़ी सुविधा अमेरिका Eropa ya wiyatan hanaja hamna deun तर bale waknya kasama gafe tambiya Eropa ya wiyatan biyoni biyatan adibin wara kasan dukta ya wiyatan anti deun tani biya biya eka takka biya fate gana jim sinjire dalaga tu sinjire ya तर bale waknya kasama akani fi akhaja takka duba sahabi ta ko dire makan nisa Sa'id bin Amir al-Jumahi jama sahabat tu gafa Quraish ne dure gafa kafira samne ni tiama mane sahabat ko di sahabat Ubay bin Adi hajam Ubay bin Adi sahabat kana din duba rubang Islam ay akam Islam ay nan Ubay bin Adi ko sahabat be kamala erkamara be kanjata tara ka to ni kabani duba iya ummata durati ajje sanduba
maal jaanii gaafatan osoo isa fannisanii osoo ergamaa rabbii finnees dhaamne si gallakkifnu yennaan wallaahi anjeen ergamaa rabbii as fiduu dhiisaati qoreen ergamaa rabbii duu heeyyamu jeen bakku baasan Qubaymi bin Aliyyi kun jaa ergamaa rabbii waan akka qabu akka seetu bakku duba Sa'iid bin Aamir al-Jumayii kun taa'ee guddiru gaafa sadi kaamera laalee duba wayitanii gurbaa santuu akkaataa gurbaa Sa'iid ergamaa rabbii jaalatu argeeti ummata lubbuu olii kannu argee sababa sanii kee islaama ergamaa rabbii dhaqee wayita ergamaa rabbii islaamaa'u ergamaa rabbii akkaan jaalatee amantii ergamaa rabbii qeebale Sa'iid bin Aamir al-Jumayii kun wayita duba irraa qeebale ummata loon keenya akka islaamaa hedduu ergamaa rabbii wajjin dulee hedduu wajjin deeme gaafa ergamaa rabbii tuus numa jira gaafa Abaa Bakr Siddiq radiyallahu anhu waardaa gaafa Abaa Bakr Siddiqis aangoo qabatus bulchaa ummataa ta'us numa jira wajjumaa lole osuma akka jiru Abaa Bakris duba irraa bu'ee Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu waardaa inni aangoo rabbe gaafa kana duba gurbaan saabtu numa jira wayita kana Sa'iid bin Aamir al-Jumayii kun Umar ibn Khattaab wayita aangoo amirummaa argate bira dhaqee maal jeen duba yaa Umar jeen arra rabbiin bakka tana si dhaabe eega rabbii aangoo si harka kaa'e jeen iyyatan ta'e waan ilmaan keetiin feetu ilmaan biyyaatiin fadhi jeen duba waan abbaa fi haadhateetiin feetu manguddoo biyyaatiin fadhi jeen obbolee waan keenya islaamaa nama hunda akka tokko laali jeen eenyu jeen Sa'iid bin Aamir al-Jumayii kanaatu Umar ibn Khattaab hin jaa wayitaan Umar ibn Khattaab maal jeen ibseef du'eemna kana hunda godhe eenyu jeen gaafata Sa'iid bin Aamir al-Jumayii kun maal jeen yaa Umar sumaa jeen duba kana hunda dalaguu danda'u eega akkasaa jeen rabbi eega akkasaa jeen duba Umar ibn Khattaab biyya magaalaa Basraa tura sugar jedhuba magaalaa Basraa barsa yarti sugaraa jedhuba lakkii jeetii gurbaan kun dikkiin bar irra godhuba midhagi wanti ni siyaasa na fideef bakka tanaa jeeti ummata keenya kaa addunyaa gurguree ummata keenya kaa akhiraa gurguree addunyaan beetuufin seenaa kana fide dabbalee loqee islaamaa wayita duba Umar ibn Khattaab magaalaa Basraa tura godhe mee sinkii si halluu jee sinkii lakki sinkiidhaan kana sinkiidhiin kawaja gurbaan kun mee tibe hanguma kana ayin fide deeggaruu siyaasa asirra maal jeen duba sinkii si halluu jennaan lakki sinkiidhaan min ka'ee ni kabajeen wayita dhaqee magaalaa Basraa bulchuu eegale Umar ibn Khattaab maal jee hawaasa biyya saniitiif warra qalleeyyiidhaa warra abbaa irraa du'e waraqaa barreeffadhaatti hootaa jeen isiniin baasa waan nyaatanii wayita waraqaatti fidan duba waraqaa san keessa hatan bisan keessa eenyu jira Sa'iid bin Aamir al-Jumayii kan daanyaa isaaniitu ummata hiyyeessaa hojii katabate waraqaa midhe deeme ummata hiyyeessaa hojii waraqaa katabatee biratti erge wayita Umar ibn Khattaab dubbisu aboo Sa'iid kun qameennaan daanyaa keenya jaayee maal ta'e yennaan bal inni faan miskiinummaan saafaan tateenyaatiin addaa jaayee duba baatii lama mana sana keessa bartakkaa waan qabanne waan aaree jaayee duba Umar akkaan lolee duba aaree ooyee imaan duba ooyee duba Umar hadiyyaa fuudhee duraara kudhaniisa hannee fuudhee nama kalleef duba midhe geemee sinaa gurbaa kanaa wayita nama kalluuf ummanni as deebi'ee geesseef duba wayita Sa'iid kanaaf geessan akkas biraa deemen duba hadiyyaa geessan duba maallaqa san ka miskiinuma jiru innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun jedhe wayita akkana yoo kana jaartiin isaa haati mana isaa gabbaatee maali maaltu maal teetteen arraan tana dubbii jettu nu godhu na qabatu jennu duba maali maaltu maal ta'e ummata islaamaatiin bakka takka dhume jennaan lakki waan seera hamtuutu bannu mudate jennu duba Umar ibn Khattaabiitiin du'e lakki sanii miti bar tasaarra hamtuutu nu mudate noo maali naa hime jennu duba maal jenne gurbaan kun dhiigaan isaa maal jennu wayitaniifi maal si mudate jennu duba kanaa wayitanaaf jennu duba maal jenne ibsaa isaa duba دخلت الدنيا علي لتفسد آخرتي جند بلي وقيا إسلاما بر الدنيا تنرول سير جند بر آخرات يبلي سلام آخرات يبلي سلام الدنيا نرول سير جند بر مالك عنكم مرقي جيسن وقعد بفهم ماني مالك دين أقول ربي حرمنا تكان ربي سناول والله تكنا إسن ربي أقول مالك دين وقعد هاتي منا مالك جند بر فرماني وان كنا مالك دين أبين يوامر كنا كنا miskin ab gabbaa ne hiru raayen duba kay mo yata kamu khay hiwa yata kamne tabe ni makana hiru raayen fu mani bakam khani ang kuma umar air kersan ummat abiran ummat abba kam ne khannan wo ita kana duba umay mo kata ture
biyya san tolchuudhaaf dhaqe duba wayita Umar Khattaab dhaqe ummanni qoomii itti kaase ummanni maal jaaniin yaa Umar daanyaan keenya kun rakkoo isaa qabaa yaadeen duba rakkoo isaa itti himan rakkoo isaa takkaffaarratti ganamaan dhufee wal ga'ii seenu jaaniin talamaffaadhaa baajii keessaa guyyaa takka namaa hunda fuudhaniin waa'ee bakka guyyaa takka namaa hunda fuudhaniin inni sadaffaadhaa osoo daawaan godhu jiru osoo muhaadaraa godhu jiru gaggabaa yaadeen duba inni afuraffaadhaa osoo nii fi halkan wayita haajaan mana isaa dheeyne ulaa irraan duru yaadeen duba gurbaa kana himata akkanatti wayita kana duba Umar Khattaab akkaan dalannee yaa Rabbi gurbaa kana ergamaa Rabbi akkaan jaalata Abaabakrileen akkaan jaalata ayileen akkaanin jaalata naanni gurbaa kana walittiin aarsin duba isaas yaamee hawaasa guutuu baasee fuuldee dhaabee hawaasni konkolaas irraa himataa mee ati waan akkas godhaa hin jaa'in duba gurbaan kun maal jeen duba deemsa isaa an silaa waan himuu hiitana eega himeettan yoo dhiya siitu natti aara biyyaatu narra laala sanii kunumaan hima duba takkaffaa jeen wanti hin gina bargarmaa hin dhumneef an haadima hin qabu jeen lafaa keetiin qoonqoo ilmaanitti hakkannee haadha mana kiyyaatti wajjin waan godhee dhufaa jeen duba sanii fi garmaa hin dhumne jeen duba haya ummata keenya isii galtee jettee jennaan haya irraa baay'ee taraas talamaffaadha baatii keessaa guyyaa tokko dhufuu daa'een rakkoon teemaa jennaan yaa Umar jeen huccuu ati naa kan tana bichaan qabaa jee wallahi tana bichaan qabaa wayita baatiin keessa waan hin turooyte miila dheetiin bal'isee qullaa ummat deemaan dhufu jee hanga huccuu sanaa gootuutiin eegaa jeen guyyaa san duba dhageessanii hanga huccuun tunnaa guutuutiin eegee akkas dhufaa jira sanii fi guyyaa tokkicha hafa jeen duba midheegee yoo bira kadaanyaadha haaya ummataaf adda baase inni sadaffaadhaa duba wayita muhaadaraa wanti maaliif gaggabdinnaan yaa Umar jeen dubaan saabta gaafa kana osoo kaafira na duuta jeemisan Hubaybii binu Adiyyisan wayitaan isa yaadadhu hafalee furmaa ka jiru iyo rabbiin gaafa qiyaamaadha gurbaa sammaa useetti eeydaa maarraan deebisi yoo naan jihoo jeetiin wayitaan isa yaadadhu rabbiin gaafa qiyaamaa yoo gaafate akkamiin taa'u wayitaan jiin gaggabaa jettu obbole bakka laaltu hafalee kaafira zamana san qaba maaliif gaa rabbiin irratti hin qabne san ilaa hangas takkatti wayita kana duba taa'uraffaadha halkan duba wayitanii fi dhuftu halkan wayitanii mana galtu ummanni yoo diimaa dhufe ulaasi dhaqanii kaaftu hin dubbattu maal jennaan yaa Umar jeen an addunyaa sana bakka lamatti hin qoodaa jeen akkamiin jennaan guyyaa guutuu hawaasaa fi hojicha walaa jeen halkan ammoo quraanaa fi leelittiin bulaa jeen obbolee bakkani guyyaa ilma namaatii kanneetiin halkan tarabbiitiif kannaasaniif jeen obbolee bakkani islaamaa wayyaa ilma saabaa kana duba wayita kana Umar Khattaab waa hedduu itti baafatee achumatti ammaa itti hadiyyaa kannee ammaa himee dhageeyme hadiyyaa kannee fi biraa hute wayita biraa hute jaartiin isaa alhamdulillah kaniif rabbiin maallaqa nu kannete jaartiin isaadha ka rabbiin duba miskiin maala dhubaasitti jaartiin isaadha wayita duba jaartiin akkana etteen maallaqa etteen jaartiin ummata nu qaddamuun bitannaa haadimaa bitannaa dareetiin bitannaa adii baadii bichaa kun ittiin duba rakkatiin gara nuqasachi beekti duba sahaabtichi kun Sa'id bin Amir al-Jumayyi kun maal jeen yaa haala mana kiyyaa jeen duba waan haara caaltu si qayyalchu jeen duba tamyennaan waan tana hunda caaltu si qayyalchu jennaan tamyennaan wallahi maallaquma markan arganne kana gabbaamnee miskiinaa kan nudha jeen ammaayis miidhageeyme ammaa saaree maallaquma qaban kana taanaan godhe itti jaarsin dubara kun qabu maallaquma qaban sana ammaa saaree tobbalee wakka islaama darasuu gabbaasanii gurguran maallaqa duraan markannee fi jaachisaa jeessan gabbaasanii miskiinaa kanan ummata abbaa hin qabne kanan achirratti obbolee waaqni islaama rajulun ishtara al-aakhira biddunyaa yaadin duba gurbaa addunyaa gurguree aakhiraa miti yaadin duba arraan tana osoo banni beeyta dooraalummaan ta'u hundummaan qura dhoomana kana ol seente aboo ibaadaa dunii saataa kana nyaattee islaa jaare wallahi ummanni keenya haamaan taana nama shakkisiisa lama shakkisa obbolee waaqni islaama maaliif jennaan za'aataan ibaadaa faritti hin eegu sa'aataan za'aa isaa hin eeggatu saniif tu obbolee waaqni islaama akkanii fi addunyaadhaa jettanii akhiraa hin gurgure biittee akkanatti ummanni obbolee waaqni ummanni ammayuu dabran addunyaa fi gurguranii akhiraa dabasan obbolee waaqni islaama manni addunyaarraa mana onaadha manni addunyaarraa manaa miti manni addunyaarraa waa manaa miti wallahi
si kaisaa deema jaartee fittee tolistee kaisaa deema namaatiin fene faa dhufeetti dhala obboleewwan kiyya islaama arraan dura obboleeyyan waliin fadhan obboleeyyan wal jibban dubaati addunyaaf bololta sababa sanii obboleessa keenya wajji wal dhabde ati haateen tuuta obboleessumee atiin fene sanitu si dhaala obboleewwan kiyya islaama addunyaa namni atiin fene kee tuute si dhaalu ilmaan kee jaartii kee mana kee si dhaalu jettanii maa ibaada rabbi giftamme maa waloltamme tana jettanii obboleewwan kiyya islaama maaliif addunyaa tun tanuma gama rabbii bichaa karaa deebitan wallahi furmaanni addunyaa tanaa diin islaamaa qabachuu furmaanni addunyaa fi akhiraadhaa diin islaamaa qabachuu obboleewwan kiyya islaamaa qaalii rabbii keetii guutuu godhuudha saniif obboleewwan kiyya islaamaa gama rabbii keenyaa tooba haa deebinu wallahi gama rabbii keenyaa haa deebinu obboleewwan kiyya islaamaa rabbiin guutuun harkaa beeka obboleewwan keenya wallahi rabbiin ragaa isin hunda rabbii nu gaafachuuf ta'a maali rabbi subhanahu wa ta'ala qala kayatti summa la yus'alun naja wallahi kana isan gawji ni rabbi subhanahu wa ta'ala bena ummat kana gawji gaafachuuf tinya rabbi subhanahu wa ta'ala ummat kana hunda gane gawji tinya wali kamne isaan bijami ambiyota le gane gaafna rabbi subhanahu wa ta'ala ani babbale wa kayya islama gama rabbi kana qaban gama rabbi kayya akka tawba dimin wannan gaiti kono ziyarun tun addunyaa nuti olii qabnu tun wallahi akka rabbi irraa nu fageessine obboleewwan keenya islaama akka rabbi irraa nu fageessine bicha maaliif jennaan bar wali qabdee wali kuuftuus nama maallaqa wali qabatee mee dachiisan wartani nama makiinaa qabu fuulee dachiisan wartani makiinaa sun isa fuutee bakka isa geessisu makiinaa biraa isa fuudha makiinaa biraa jira makiinaa bara waliin makiinaa malee bara hundi dalagaa addaa qabdi yaaqe makiinaa namatti makiinaan dheeyituun dalagaa si badnaa fayyaa ofuuti bara ammoo siree xayyaara ammoo maskee taa'uun kun nama reef qabdi obboleewwan keenya islaama makiinaa mi waan fixa baatu achi si geessu lafa jirti makiinaan abbaa makiinaan dalagaa si beeytuunis obboleewwan keenya islaama makiinummaa ati qabdu haayanii san si geessitu tanoo miskiinni du'aara deemtanaa si geessu ofaati si geessu yaa akhi sanii obboleewwan keenya islaama wallahi gama rabbii keenya akka tobbaa jiru gama rabbii keenya takka isin waa hundaafu fuuldura rabbii keenya waan dhaabbachuu yaaluuf obboleewwan keenya matuma keessaniif jaasiin ol kaayedha matuma keessaniif jaasiin ol kaayedha obboleewwan keenya islaama dantoo mataa keessanitti ibaadaa'uudha ibaadaan isin fayyaddi beeka nam tokko fayyadu rabbi fayyaddi ibaadaan ati gootun wallahi waa takka rabbi fayyadu obboleewwan keenya islaama nam takka hin fayyadu maal duba mataa kee fayyadu obboleewwan keenya islaama ifumaa jettanii obboleewwan keenya islaama ibaadaa'uudha qabdan matuma keessanii jettanii gama rabbi toobaa deebitanii rabbii keessaniif awwaachuu qabdan saniif obboleewwan keenya islaamaa namoonni akka gama rabbii deebinu akkanii fi yaamisa rabbii keenya awwaan yaamisa gama rabbi ka awwaan yaamisa guyyaarraa huggayyuu lalaamuu jira yaamisa kan hunda awwaan obboleewwan keenya islaamaa yaamisa hummaa innaan innahu al-adhaana inni azaanaa beeka azaan obboleewwan keenya islaamaa yaamisa azaanaa habakka hunda lalaamuu kana habakka hunda lalaamuu kana obboleewwan keenya awwaadha bakka jirtanitti ibaadaa rabbi godha ibaadaa rabbi jabeessa obboleewwan keenya islaamaa ibaadaa rabbi jabeessa addunyaa sana hedduu kan ittiin fayyadame yaadna keessan akhiraa haa ta'u obboleewwan keenya islaamaa yaada keessa addunyaatti hin guutina osoo hojjettanii amantammaa hormaatan osoo hojjettanii kan ibaadaa asrii kan ibaadaa asrii ka hormaamne dachii amata waa irra midhaamatan ka hormaatan obboleewwan keenya islaamaa tanaaf bara addunyaa bara hamilee addunyaa tanaatu bara akhiraa jalaaqachuu qaba isin fageessee bara yoon amata waan akkanaa argatte amata kaan hangasii fidee sammuutti isin jetti bare waan islaamaa yoon amata hangana qote amata kaan makiinaa hangana fiya tanaa sammuu isin guute tanaa sammuu isin guutee akhiraa irraafattan tanaa sammuu isin guutee qabrii irraafattan tanaa sammuu isin guutee dukkanaa isii irraafatan obboleewwan islaamaa namni akhiraaniif dukkanti qabri sammuu isaa keessa guute yaani isaa guute wallahi addunyaan boonu beeka ammoo ta beeku qabdin obboleewwan keenya islaamaa addunyaa rabbii isiniif kanne wanti rabbiin gaafa ati ruheessee wantu gara haala keenya keessatti shaabbaan siin dhaabte riskii irraa wallahi waan san fuutumaa hin manteefne beeku yooniif akka fedhe taateehu osoo akka fedhe jiraateehu
والله وربي حاجة قرأت يمل التيزن والله بودن يفتير الدنيا على التابع أما ذكبت اللفاتوس وربي حاجة قرأت يمفر من يالت وربي دراسي كاين يالت والله دم في النبي أنا بايز تنبيها دكين في الناس ونتاني رب من ربي الله ربي سنابي سبحانه وتعالى ما بنا رهيت إنما أمانتنا أقوال لفه ما في تبكات أقوى ويتني فجأة إفما أقوى أقوى إفما فجأة إفما بنا تبكات مالك جنة رب الله كرام رضي إبادة ربي ديسه أقوى ربي بكايزة يأكل الطعام يأكل شومه وقال ما تدل ولا شومه تبكات وبلغوا كن ربي وانتي لو ربايسا قبل ربادي ربي قبرتي ورا بدا بيا قبل يوم الاسلام اكني ربي خي قبر اك ربي خي قبر قبل يوم الاسلام وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا الله اكبر وانتم بدني بيسي جني بيسي وانتم ربي اكني بيسا قبل يوم الاسلام اكاد دنيا بيجاني عادين وليمتي وانت ربي سموسي كنف وانت ربي عيسي كنف لو ويرا تسباتك أكبر تمام كتبان أكني في قلات يقبل وكان الإسلام ما لي في آخرات علالو والله آخرات علالو الدنيا نمات إلى بيا قبل وكان ناتو نجباتو ما متابع تجاري أنت تمشي نادي ولدي أعرفه بشان تقابل بولا قبل توكا أمور من ولد على بيا قبل وكان الإسلام صدركان صار من ولد على بيا मारे बोलता है सुधारा पिटी बोलता है न्याते खान न्याते ने बोली बब्बले वकन्या खजलामा न्याते कुफ्ते नहीं थे गट्टी बब्बले वकन्या दुनिया के सुनो दुनिया के सुना बिया अम्मू आखरान तजया ले बब्बले वकन्या खजलामा दुनिया पे हुकुम सुमाती बकर रादीवी कम बकर रंगल सही बब्बले वकन्या खजलामा अक्का ने फिर दुनिया सलाबियान अक्का आखरात ने याद बब्बले वकन्या खजलामा दुनिया रे बोसोंता ने तर तक में आखरा ने में आबलालू angga madura adnyare meremne wan fildan ko da kanyarat wuma sintar unas dikam nugarre beter takaya da kay akhir devne me halal me wallahi akasi jabbale wakya islama warray wan dalagu hunda rabbi bis dalagu rabbi sinago malik dinnan warray wan hujit hunda rabbi ma bis dalagu rabbi sinago wada khara khairi hunda rabbi labs rabbi sinago wada khara khairi rabbi jajibe rabbi sinago हम तो हूं रब्बी शरागबू इबादा रब्बी शनाफिसो तौबा के रब्बी दी रब्बी शनाफिसो दलगा हूं दौरा खैर दलगा जिस रब्बी शनागो वरा खैर इंत जन हूं दी शरागे और रब्बी शनागो रब्बी सोना के खबर है रब्बी शनागे बनो सोया बनात ले इंशाल्लाह रब्बी तिनाबो रब्बी वर आमतु सो रब्बी नागो वरा सो मन्ने साई रागे वला रब्बी नागो वरा जी जीरा माव जी सो रब्बी नागो wallahi rabbi वर अचिन अफ रब्बी नागो वरा सो मना कई हलकन से ले कुन्नमे सो मन्ने सारा के रब्बी नागो अबो रब्बी हुंद ना गायतो हवास कन्या हुंद रब्बी ना गायतो درجة الإسلام هون ربنا توبة جدو ولا ربنا إسلام خطوبة كم ساد جيبو ربنا غيرتو درجة الإسلام هون ربنا كم إسلامات كاديدو درجة الإسلام هون ربنا كم ساديبزو شمرة الإسلام هون ربنا كم ساديبزو ولا ربنا في حياة تيزو أكتر خدي هون ربنا في حياة تيزو ربنا كتير خير هون ربنا فلو هم تو هون ربنا راغبو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم